Ke a o dumedisa momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Boseng hona ke thabo e kgolo ho ba le wena maqhubung a seyalemoya sena. Ka hara senwelo sa tumelo mme ha re bale lentswe la Modimo ho Eksoda kgaolo 20 temana 12. Hlonephang ntatao le mmao, matsatsi a hao a tla eketse lefatsheng leo le newang ke Jehova Modimo wa hao. Lena ke lentswe la Modimo mme a re fe Modimo sebaka hore o le hlonolofatse. Modimo ntate morale moya o halalelang, ntate re a leboha ka lentswe la hao. Re leboha ka tsebe ya momamedi ya ileng a etsa mekutu ya ho tsoa le ho utlwa lentswe la hao hoseng hona. Mo hlonolofatse ka lebitso le matla la Morena Jesu Kriste. Amen. Bekeng ena kapa kgweding ena, ke rata re ke re dule le ho tsepamisa maikutlo a rona melaong e shome mme re tla qotsa e mmalwa ya yona beke le beke. Bekeng ena re bua ka taba ena ya ho hlompha batswadi ba rona. Re nto sheba moputso o re o tshepiswang ha re ba hlompha, mme re kwale beke ena ka ho sheba ditlamorao tsa ho ikobela molao ona. Sebakeng sa ngwana e mong le e mong, motheo wa tlhonolofatso o dutse maotong a ho ikobela tlhompho ya batswadi ba hae. Melao ya pele e mene e bua ka dikamano dipakeng tsa rona le Modimo. Ha melao e tsheletseng ya ho qetela e ama dikamano dipakeng tsa rona le batho. Molao wa bohlano ke ona o hokelang dikamano tsa rona le ba ahisaneng le rona, ka hore di tlameha di qale ka lapeng. Seo lefatshe le se bonang ho wena ka ntle, batho ba dumela hore ke seipone sa lelapa le o tswang ka hara lona. Boholo ba rona ha o sheba ka moo re itshwarang ka teng, ha re fihla ka ntle, o tla tiisa hore ha re emele malapa a rona le kgodiso eo ba re fileng yona ka tsela e hantle. Philip Ryken sengolong se seng sa hae o re dikamano dipakeng tsa motswadi le ngwana ke motheo le qaleho ya dikamano tsa bophelo bo isang setjhabeng. Ona ke molao wa pele o buang ka lelapa. Molao wa bohlano o tobane le dikamano tsa ngwana le motswadi, ha molao wa bosupa o shebane le bophelo ba lenyalo, bophelo ba lelapa. Ke mohlodi o fepelang lenyora le hlahang setjhabeng, hobane o keke wa ba le setjhaba ntle le hore o be le malapa a tsitsitseng. O keke wa ba le kereke e sebetsang hantle o sena malapa a sebetsang hantle. Tsela eo jwalo ka batswadi re tshwereng bana ba rona ka yona ho tloha kgolong ya bona, ke yona e tla betla ka moo ba tla re hlompha ka teng hosane. Hangata ha motswadi a ka re ngwana o mo hlotse, ebe ke ntse ke thotse, ke ipotsa hore ebe kgodiso eo motswadi enwa a e file ngwana eo a reng o mo hlotse ebile le motheo o nepahetseng na. Ho hlompha mmao le ntatao ke molao ebile ke taelo ya pele, mme ke pale e tswelang pele. Hore ebe kajeno re na le batswadi, ke hobane ba ile ba hlompha batswadi ba bona, bao le bona ba ileng ba iketsetsa molemo wa ho hlompha ba batswetseng. Lena ke lesokwana la tlhompho leo re le neeletsanang jwalo ka batho. Dumela ha ke re moo le ka wang teng o tsebe ke moo tsietsi qalang teng ka hara leloko leo. Haeba jwalo ka motswadi o ka fosa tsela eo o hodisitsweng ka yona ya hlompho hore o e fetisetse baneng ba hao. Tseba ke ha o kgaotse ketane ena ya hlompho, hore letlotlo le tlatla ka mora hao kapa letlolo le tlatla ka mora hao, ebe ha le sa hlompha hobane sena ha ba se rutwa. Dikolong esita le mesebetsing ya matsoho re kopana le bana ka mefuta ya bona, mme ke mona moo tla bona ka diketso le dipuo ngwana ya sa hlompheng batswadi ba hae le ho ikobela ditaelo tsa bona. Hlompha mmao le ntatao, matsatsi a hao a tla nafale. Mohau wa Morena Jesu Kriste o be le lona bohle. Amen.